Mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere 2025 mwabonye amashusho ateye ubwoba, amashusho ateye agahinda y'abana bakiri bato cyane, abasore, urubyiruko rwari ruri kurasirwa ku giti. Ni ibintu tudakunze kubona, ni ibintu bidakunze kubaho, kuko ibihugu byinshi biri kugenda bikuraho igihano cy'urupfu. Ariko igitangaje, mu gihugu gituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihano kiracyari gukoreshwa. Ayo mashusho rero mwabonye n'ay'itsinda ry'abana bakiri bato bita abakuruna, barasiwe ku mugaragaro ku karubanda izuba riva. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Constantin Mutamba, yemeje ko muri icyo cyumweru cyabanzirizaga ukwezi kwa Mutarama mu 2025 inzego z'umutekano zarashe abantu 102 bashinjwaga icyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro. Uyu muyobozi yasobanuye ko abo bose bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 35, kandi ko bose babarizwaga mu mutwe w'amabandi wa Kuruna umaze igihe kinini uhungabanya umutekano mu mujyi wa Kinshasa. Uyu minisitiri Mutamba ku itariki ya 5 Mutarama 2025 kandi yongeye atangaza ko abantu 45 biciwe muri gereza ya Angenga icungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Ndetse mu mpera z'Ukuboza 2024 abandi 57 bicwa nyuma y'amasaha 48. Hari n'abandi 70 bafatiwe muri Operation Ndobo yo kurwanya umutwe wa Kuruna mu mujyi wa Kinshasa. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko nabo bamaze kugera muri gereza ya Angenga aho bategereje igihano cy'urupfu. Uyu muyobozi yaragize ati, abo mu cyiciro cya 3 bazicwa, abo mu byiciro 2 bamaze kwicwa nyuma yo gukatirwa igihano cy'urupfu. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo gusubukura ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu muri Werurwe 2024 nyuma y'imyaka 18 risubitswe. Kandi iyi leta yasobanuye ko byaturutse ku ntambara iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'ibyaha bikorerwa mu mijyi. Imiryango mpuzamahanga irimo ishami ry'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukuraho iki gihano. Ndetse uyu muryango ugaragaza impungenge z'uko bitewe n'ubutabera bwo muri iki gihugu budakora neza, hari abashobora kuzajya bicwa nyamara bari kuzira ubusa. Abafatwa bajyana muri gereza zicungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru zirimo Angenga aho bategerereza kwicwa. Minisitiri Mutamba yatangaje ko abantu 102 aribo bishwe bazira ubujura bwitwajwe intwaro. Ese ubundi uyu mutwe w'abakuruna wishwemo abantu bagera ku 102, ubundi ni mutwe ki? Bakora iki? Bazwi kuba iki? Kuruna ni ijambo rikoreshwa mu gusobanura ubwoko bw'abicanyi bishyize hamwe. Ubu bwoko bukaba bubarizwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, ndetse rikaba rikoreshwa n'abasore bakora ibyaha birimo kwiba, gukubita no kwica. Iri jambo kandi rikoreshwa mu gusobanura ikintu cy'imyitwarire mibi ku rubyiruko mu murwa mukuru wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiri jambo risobanura ijambo Kuruna rituruka ku ijambo ry'Igiportugali colam, rishobora kandi kuvuga ijambo rya gisirikare colonne risobanura gutembera mu murongo. Iri jambo ryatangiye gukoreshwa ahahinga mu 1990 kugira ngo risobanure abasore bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye muri iki gihugu baturutse muri Angola mu buryo butemewe n'amategeko bari gushakisha amabuye y'agaciro za diyama. Ibikorwa by'ibyaha bifitanye isano n'iri tsinda ry'uru rubyiruko rya Kuruna harimo kwiba intwaro, kwiba mu ngo, gukubita, gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gukomeretsa n'ibindi bigiye bitandukanye harimo gufata ku ngufu n'ibindi. Intwaro uru rubyiruko rw'abakuruna bifashisha harimo intwaro gakondo ndetse n'intwaro z'imbunda,
aho bashobora gukoresha amaturunevisi, inkoni, imihoro, ibyuma n'ibindi bintu ibyo ari byo byose ushobora kuba warwanisha kugira ngo uvutse abantu ubuzima. Nubwo bwose iki gihano kiri gukoreshwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twabivuze hejuru, imiryango mpuzamahanga yashyiriweho kurengera cyangwa guharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kubirwanya rwose. Nk'umuryango Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu wasabye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika umugambi wo kwica abashinjwa ibyaha by'ubujura ndetse iki gihugu kigakuraho iki gihano burundu. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Constantin Mutamba, nk'uko twabivuze hejuru, yatangaje ko abantu 102 bashinjwaga ubujura bibumbiye mu mutwe w'abakuruna bamaze kwicwa, ndetse abo bose bari bafatiwe mu bikorwa bihuriwemo n'igisirikare na polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo kurwanya ubujura bwitwaje intwaro mu mujyi wa Kinshasa, byahawe izina rya Operation Ndobo nk'uko twabivuze hejuru. Rero umuyobozi muri Amnesty International ushinzwe Afurika y'Amajyepfo y'Uburasirazuba, Sarah Jackson, yatangaje ko Perezida Tshisekedi agomba guhagarika uyu mugambi bwangu kandi akabivuga ku mugaragaro. Aho Sarah yagize ati, Perezida Tshisekedi agomba guhagarika bwangu kandi ku mugaragaro imigambi yo kwica abantu muri gereza ya Angenga cyangwa ahandi. Ishinga amategeko ikwiye kwemeza isubika ry'igihano cy'urupfu mu gihe gitegerejwe ko gikurwaho. Amnesty International yagaragaje ko kohereza abantu muri gereza nka Angenga bihangayikishije kuko isanzwe ipfiramo abantu benshi bitewe no kubura ibiribwa bihagije ndetse n'indwara z'ibyorezo zibibasira. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubukuye iki gihano cy'urupfu nk'uko twabivuze hejuru muri Werurwe 2024 nyuma y'imyaka 18 gisubitswe. Iyi leta yasobanuye ko igamije kurwanya ibyaha birimo ubugambanyi n'ibikorwa bihungabanya umutekano mu mijyi itandukanye yo muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa imiryango mpuzamahanga ikomeje kuyotsa igitutu yisaba ko yakongera gukuraho iki gihano cy'urupfu. Turagushimiye wowe wari ukurikiye Omala TV. Kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya uhomba ibyiza tugutegurira. Murakoze. Amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana bikomeze bibabeho iteka. Turabakunda. Omala TV.